Гүлзар, не o kadar нерваланасың? Рифат, nasıl etip нерваланмайм? Экран çalışmay, kamera yok, балалар беклей. Хасивет etme. En esası doğa var mında. Şimdi her şey olacak. Ekran, kamera ve biz Başlaymiz. Жаңы сес ярышына Қырымның чешет көшелерінден истидатлы балачықлар келді. Невбеттегі қызымыз бізге Сақ районынан келді. Таныш ет өзіңі, сенің адың не? Менің адым Адиле. Адиле, сен қач яшындасың? 8. 8 яшындасың. Я сен милли ойынлардан ғайры да ненен ұғырашасың? Гимнастиканен велесімнен. Гимнастиканен. Я сен белкім шымды бізге бір әрекет көстерерсің? Бұйыр. Машалла, пек güzel, менімше сен керчектен де истидатлысың. Жюри азалары сені беклей, чапсын аға. Селям алейкум, Адиле. Алейкум. Сіз қандан келдіңіз? Мен келдім Сақ райондан. Машалла саға. Сен ойнамаға пек севесің? Пек севем. Насыл ойын бізге бүгін жирайды десін? Даре ойыны ве Петри кайтармасы. Көрсет бізге ойын, Дарья ойын. Адиле, машалла, hareketlerini yaptın pek güzel, kıyafetin pek dülber, tebessü var idi. Sağ ol sağa, ikinci oyunun bak, ikin. Maşallah Adile, men beğendim. İşlerinde muvaffakiyetler dileyim. Böyle devam et. Sağ ol. Sağ ol sağa Adile. Yarışımızın iştirakçılarıyla tanışımızını devam etemiz. Selam aleyküm, senin adın ne? Селим. Selim, sana bugün kim kol tuta? Anam, babam, boykanam. Demek siz bugün bütün aileniz yan geldiniz. Sen heyecanlanasın mı? Menimce heyecanlanmağa gerek mi? Sen dilber çıkış bağışlayacaksın. Jüri azalarga buyur. Sen kartal gibi oynadın. Men pek beğendim. Böyle devam et. Sağ ol. Selim, maşallah sağa, sen muzikanı dikkatlen dinledin, hepsi hareketlerini sert yaptın. Maşallah, sağ ol sağa. İkinci oyunu hazırlan.
Sağ ol. Bu mızıçlı ve tez oyun. Halk oyunlarını karakterini göstermeye gereksin. Anladın? Sen çok güzel oynadın. Ama daha tırışmak gerek. Sağ ol. Sağ ol. Maşallah. Nasıl istidatlı balalar bugün bizde var. Selam aleyküm. Sen şimdi gimnastikanen uğraşasın. Tanış et özüңні, senin adın, soyadı. Benim adım Mavile. Mavile, sen bizge hayırdan keldin, nasıl şehirde? Saqtan. Maşallah, jüri azalarımızga nasıl oyunu bağışlayacak? Çiçek güzeli, неспокойный сон. Jüri azaları endi seni bekleyi, sabırsızlık, çapsın ağa. Selam aleyküm Mavile Aleyküm hanım. selam. Kaç yaşındasın? 10. 10. Heyecanlanasın? Переживаешь? İyi. Ayda. Heyecanlanma. Biz heyecanlanacak mısın? Oyna. Başla. Что это такое? Просто шут, шут, шут. Не уснуть мне снова, не уснуть. Как весною горная река. Ха! Музыка грохочет с потолка. Эй, вы там наверху. От вас опять спасения нет. Не могу больше слушать я этот ваш кардополет. Эй, вы там наверху. Не топочите, как слоны. От себя отдохните. Ну дайте тишины. Делу время, делу время. Да-да-да-да-да-да. Делу время, делу время. Да-да-да-да-да-да. Апатеки час. Maşallah, maşallah. Gerçekten Zimanimi oyun bu pek yakşı ve biz için o pek mühimdir. Endi ne isteyim aytmağa, oyunda pek çok elementler var, o pek yakşı. Çünkü biz seni göremiz başka bir taraftan, maşallah. Men pek beğendim, endi hazırlan ikinci oyunu. Yakubova Mabili, ikinci oyun. Maşallah sağa Mavilechek. Gerçekten bu oyun değil de bir efsane gösterdiniz bizge. Maşay çiçek arasında uzun nazik çiçeksin. Maşallah pek beğendik. Mavile pek dikkatle hazırlandınız. Ocana sağ ol. Anterin pek dülber, kıyafetin pek dülber. Sağ ol sağa. Men bilem sağa pek as yer edi. Айланғанда ноқтаны tutmak gerek. Yaxşı kızım. Sağ ol sağa. Maşallah. Балалар, siz mında ne yapasınız? Bizden mında repetitsiya ettim. Repetitsiya, ya senin adın ne? Benim adım İbrahimova Elnara. Ya senin? Emin. Балалар, sizni endi jüri azaları sınında bekley. Çapınızında. Emin, hoş geldin. Selamun aleyküm. Sen kaç yaşındasın balam? 8 yaşındayım. Maşallah. Sen kayda geldin? Kaydan geldin? Simferopol'ga. Maşallah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Siz, men şunu ko'raman da o'g'on da qiz da, siz kimni o'g'asiz babasi? O'g'onni ya da qizni? Men qizini babam. Aha, siz esa o'g'onni babasi o'g'asiz. Yok, men hocam. Ha, siz hoca o'g'asiz. Maşallah var. Demek hoca ve babası. Ya nasıl öyle oldu? Onlar beraber başladılar oynamağa. Onlar dost var ya da bir yerge beraber oynamağa. Bir yerga bor. Aha, bir yerge beraber oynamağa. Krужок. Demek men öyle bakam kısmet olsa sizin endi kiyeviniz de var. Allah kısmet etse olsun. Anlaşıldı. Demek siz de isteysiz bundan. Anlaşıldı. Siz aytınız babalarınızı öğretmege kıyın mı? Evet. Anlaşıldı. Demek bakayık nasıl oynayır.
Балар, машалла сізге. Біріншіден дуйла чифт олғаныңызны. Бір-біріне бақасыңыз. Тебісімнен пек яқшы. Бұтын ойыны, ойле. Яптыңыз баштан сонға же 5-ке. Машалла. Эльнарочка, машалла саға. Пек назик, дүлбер ойнадың. Сағы ол саға. Біз пек бегендік. Teşekkürler. Эмиров Эмин ве Ибраимова Эльнара. Екінші ойын. Бұйырыңыз. Selam aleyküm. O'zingizni tanıştırınız. Benim adım İbrahimov Arsen Ремзиевич. Aha. Ya siz kızına oğasız babası ya da mana bu jigit. Kızım. Benim kızım oynayın. Demek mana bu onun yanında endi kısmet olsa sizin keyfiniz oynayın. Kısmet olsa Allah versin. Ne olacak? En esası onu anası babası razı olsun. Ya sonunda sizin mana bu yigit kim olmağa istey? Oyun istey, uğraşmağa. O isteyin. Endi bakayık ne olacak. Bakamız. Машалла баларға. Ойле уфақ олып, ойле барлақ ойын ойнамаға. Керчектен машаласыңыз. Балар, біріншіден, чечек үшін машалла. Джентльменсің балам. Енді ратлаңыз, бебекліңіз біздің қарарына. Машалла. Кичкене iştirakçılarımızga kıymet kesmege daima kıyın. Jüri azalarımız, neticeler nasıl olur? Құрметлі біздің йылдызларымыз. Біз пек ғұрланамыз. Машалла сізге. Сіз Қырым татар ойынларын ойнайсыз. Шынды мен айтарым, кім Давид нане алacak. Адларын бұл Ибрагимов Селим, Мавиле Якубова. Акым кешмеді, мына бұл балачықлар мүмкін, мен мына біле япайым. Біз оларын әпсін бекледжеміз, олар біраз осерлер. Машалла. Машалла. Біз сізні беклейміз. Сіз біраз осерсіз, келерсіз, яқшы? Сен бересіз? Келерсіз? Мен сізні беклеймін, яқшы? Сауыңыз. Anna, yayınımız da sonuna yetti. Endi de ekranı söndürmege mümkün. Gülzar, kel birer filcan kahve içeyik. Razım, hürmetli seyirciler, biz sizlerinin gelecek yayınlar hacı sağlıklaşamız. Görüşkence. Görüşkence.